Sajt za besplatnu pripremu male mature, mala-matura.com, ove godine je ponovo na raspolaganju osmacima. U ovom trenutku na sajtu su dostupni kurs srpskog jezika i matematike, a uskoro će biti dostupni testovi, rekla je Aleksandra Prokopijević, profesorica srpskog jezika u Srednjoj školi informacionih tehnologija. Sajt Mala matura je sajt za besplatnu pripremu male mature koji je prošle godine aktiviran. Prošle godine je 30.000 osmaka na ovaj način pripremalo svoj završni ispit. Ove godine ponovo smo omogućili svim osmacima da online mogu da se pripreme za polaganje male mature iz srpskog jezika, matematike i kombinovani test koji sadrži 5 predmeta. U ovom trenutku su na sajtu dostupni kurs srpskog jezika i kurs matematike. Dovoljno je samo da se učenik registruje i već tog trenutka može početi da vežba. Na sajtu se nalaze materijali koji su vrlo zanimljivi i prilagođeni učenicima. Nalaze se čitave lekcije, multimedijalni zadaci, raznovrsni testovi različitog nivoa. Posebno je zanimljivo što ove godine učenicima od samog početka na raspolaganju je Android aplikacija za pripremu male mature, zahvaljujući kojoj se mogu pripremati preko tableta, mobilnog telefona, gde god da se u tom trenutku nalaze. Ta Android aplikacija za pripremu male mature se može besplatno preuzeti sa Google Play Store. Također od ove godine učenici će već u martu mesecu imati mogućnost da rade testove iz kombinovanog testa i da na neki način traže pomoć od svojih profesora putem maila. Dovoljno da pošalju mail sa sajta Mala matura, da postave pitanje i vrlo brzo će dobiti odgovor i uputstvo od profesora kako da neke nedoumice reše i kako da nauče neke stvari. Pored toga ćemo im omogućiti chat konsultacije, live stream emisije i razne druge pogodnosti koje će im olakšati da se što bolje pripreme i uspešnije polože malu maturu.